Ni Jumanne ya tariki 25 mweri Jwena mwaka ni jwa 2023 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi Mutharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amuna Nteto iria nkureterete ni Harongi na baire gutautoro bakerekana kuringwa ingorogoro utuku bwa gukira narua ntere cha marimanti. Mbunge Meru gutezaniria mubango jwa ngavana Kawira jwa gwakira Karinyomba onde bakurukitie CDP ya mwaka juu. CS Mithikali Nturi kuga guti mpempe ikagurwa omeanthi guru kuma mweri Jwenana. Atongeria gwitana mbere kurita maoni jawe guru ria rendekithia ria kathuri ria kuthithia kanjo yawe ya Minister Bamung'wana kuthuja thirikari ya mama. Mwanendeto mathithio ntuku narua ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN KINYA na Nteto chetu chiriambiriria thaiji. Imwe ntere cha Kasarani Tharaka South ni batigina kieba nyuma ya ana bao baire gutautoro bwao tukubwa gukira narua kumania na kira gikwirikana kuombeka barakwire nyuma ya rweni na ngorogoro kuringa mbura enene egukujirwa ntereu kuririkana kuri na waya ira yumite mutene jumwe ome ya nyomba ira baramami ira kuombeka niyo iraretire mpanga eje ni untu kuri na matigari janguo na mattress ira chikuoneka ya na baba ni thiritwe kia kiri nyomba ya gwika na mwiri yao nethiritwe igikwa kiri nyomba ya gwika kuo ya marimanti yeterete kwithirwa ikithithirwa postmortem. Paul Wakabithe ni agutwambiriria na rugono rurwa keba. Itura keba iri gwiririte nturania Kasarani wadini ya marimanti muthenya kwe mthini ino nyuma ya ana baire ba ari gutotoro bwao bakimenyekanaga hata Jacqueline Kinya wa St. Anthony Nyeri na Florinda Kendi wa Karamogi Girls bonthe baire aba bari kirasi ya form 3 tuthathita cio tu nda nkwayaria nkwe kwari ndamutitie ta gita ndona nkwa enu mbori gita ku gomba kuwa yaria no ntubwa gita giki ndoria gita ndoririe ndonire monki nyomba yana ndauma ndetana ngwitana utie muntu gwitiga irio ndaraumire nkiuma ndethea murango wao no murugure ndathungira ndeni ntia makamburie ka muntu ruguri ariku nkuthungira ndethira na bagiankana monki uthio ndababura na njara ini ndabere nkubabura renda monki urorire ndabatonga ndethira bakuthi ndauye bokithakana rwero ndayirugi no mbati maramboyire mbingira nyomba yake na nke yarukire irio mbugie kuona kumbingira nogo ndethira mwana umubite uthio yungeti mubithu gikukira kuringana na aturi gikwirikana kiumanitie na rweni runene rura rukuringa muga ura uri karibu na nyomba ya ana baba ruratambira na rukunju rura rwogeretwo mugani uyu na nyomba ira ana bararingirwe aturi abana barankuruki bamuchie uyu bakiuga ona kinyiba ithirwe miri ya ana baba yena mapithangirwa maingi uthio tura examine kana turaraithire kana gaka karari nthiguru no ntiko twakunjurire njara na eno ingi tutiaraitha kwigwa kana niko turoniege kabeja beyangite lakini kau kararigitana tutiakaraitha mono ende thaino tukaira mochari tukikagarura iyo twethira thimu nibite ibite thimu ya ibite kabisa ya twika ya black na ya choka ya rumira gutu wako atwana twakwa gutugukwa tunde ndamuria etwa kwimbia mbira nkwayaria ndaoria mwanki nkechoba nyomba ya rwana ruru nyamunge mwanki no gwankana ndaumagalo kwa nkiumagalo kamurango no murugure ndadongia nkidongia kana kauga kuruka gwite nthiguru amberia koria mwanki ndamuria mwanki no gwankanaga nurigetie nukuri kwambia nyonti iko kwa umandamberia koria ona nwana otoyete na ira ndamura kambura ke yange no ntune kurende mbumagalo kendinkone ira mbura ekotenyanga ndaumagalo kanda mwira karaga aguno ntuna kurira na mwana na kwina kana kaka nini ndamwakaraga undimbone ndaya nkuya ndaurugura nyomba ndona wabuka na kamwa kali nthiguru na kaukange geta ndani no tie kwa kongonya Ikari ngentorani no rigikujiro kime kithurinde gutire muntu agurarua kwa nyomba no tumeki na murikite
Ona thaino inivate yakwa tiruta wira ni athukire system yakwa ya mwanki na ntumagira nyomba wakwa na thaino itaka kwina problem bantu aga ugu no ntuita bantu amwe bantu tokinya kilomita ayura gitarwa na ruru na agu ya unangia tugiku ibantu akube muno. Sub-county administrator wa Tharaka South Bwana Ibrahim Mwenda na orangurukia kuboragiria muci uyu onekana ana bau bathukitie bacuria rwaya rwa stima rwa uma mutini na rwa wata nyumba na riri nkwa ya watire muti guteremuka nau no ntwimuga urajire rwa wata waya nyuna rwa thungira mwanka nyumba na rwa thina mbere na kuraga na beto bari skuru nenu na sare nene muno lakini katukwenda kuga antu ibatuike careful kana baimenyere nekenda mantu mau matikaya gututhukiria mantu mangi kaire ntura kwimbasari kwenderea nkuga gwethera kwina na bangi ba muji uju bari sukuru tigo bathi ba apply mbasari ni enderete ni karikarira ngurukire kujiritwa na usipindi wa Tharaka South Madam Margaret K Magiri wameweza kushukua mwili wakapeleka Malimanti Level 4 Hospital moshari tukiendelea na usunguzi yetu karibu na miti kwa sababu mahali ukiangalia mahali kama hiyo watoto wamekuwa strike na hiyo lightning iko muti iko karibu na hiyo nyumba na hiyo muti iko na waya ya kuanika nguo ambayo imeshikanishwa na hiyo nyumba na nafikiri ndio it was the cause. Tena tungetaka kuambia watu kama wataweza kuweka hii sinaitangwa thunder arresters wakati ya mvua iko kubwa namna hii na Miriana baba bari bairi ni ombite kurumochereni ya Malimanti Level 4 ni kinga postmortem yomba kuruthwa enkiripotera Weru TV kumanterecha Kasarani Bito wa Paul Gwakabithe Mere nkuruki ya 90 nirikitie kuthikurwa mwitone jwa Shakahola antu baraba kwerekana gukua rungu rwa werekeria bwa muthinjiri ntoroto na rietwa Paul Mackenzie mereze yonekene nyuma ya thirikari kwithukira mwito jo egeria ria kuonokia athingati ba muthinjiri ujo aria bamwe bakuoneka kinya bari moyo ni aria gukwerekana Paul Mackenzie kabathite guchiata ntuko 40 batina bya kurea kana kinya kunywa kibera eze njira yake ya kwithirwa bagetirimana na mwathani Jesu. Mackenzie netete na mbere kurigirirwa ni borithi eterete kwithirwa akirugurirwa nthitango onde uchunkoni bwitite na mbere. Na kire shughuli ya kumbura meri renderete nturene Shakahola roterwa Kilifi mbere tunenkania rugono ruru meri 17 ni mboli ntukwenarwa na ukinyithire meri yonde 90. Akiriunga ku minister okarebo neja nthiro ne Kenya Professor Kithure Kindiki nere kithirite mabitha babangi bakumbura bethiro bakiongerwa arankoro kiongerete na kwa mutumini Mackenzie Nthenge abatere kwethira ithitango kirikoti ya kinthigurwa ICC nontu bo maitija kuraga ntu babainge kana na gichunko genocide igikundi kya muthara mutune roterwa Kilifi kiriwa ntu 113 ibaurite kiri kithaka ya nkrokie kama 100 urungurwa kanise Mackenzie Nthenge arabakwa babainge igana rimwe 12 na banini bandegura miaka 18. Nikusha kutafuta bwana wangu alikuchapa mwezi wa 10 tarehe 12 akaniambia ameenda Jerusalem kwa Mackenzie kutafuta Yesu Changwani. Endelea. Changwani. Sasa nimemtafuta lakini nimpata. Sote Mmekuaje? Mmempata akiwa hali gani? Aliko sawa, alikuwa anataka kisiagi, amenomena na unga aende kupika msituni akula huko mwezi wa 6 ngojea Yesu ndiye aende. Jau najo je karika Shakahola aje Nairobi kirikarone bya bunge iye karoke thinyashe ntukwenarwa ikithiro kigarurwa arero rero kwarire makarika jaja ruithiro ruiretu mbungero tero Kilifi North Owen Baya. He is believed to have brainwashed his followers into starvation, but himself he eats. A father of 17 children, his children are eating and feeding well. His wife lives in a beautiful house, eating and feeding well, while he is telling his followers not to eat because it is time for them to meet Jesus. People have chosen, even the learned ones, have chosen to go, to be radicalized by people. And it is okay to visit Shakahola. Some deployment of even sniffer dogs
If we are to say beyond the talk of today, let us look at what laws we can come up with and what laws we can amend so that we can regulate this industry, because it is an industry. Kiria bunge bamwe jakwangerekana Bishop Kosgei rano bunge okoroto kiri utero wa Kenya Kwanza ari ugandini tena thina kira kina thini mapasta bamwe para bena thina shebiongo. This is a psychological issue that if we rush to regulate the space, soon we will over-regulate our space. Na kuma karaja mawatha wikira bricks mantu ja dini jethiri to jaigiro kirindegurire nyingi na kwithura jere maja kwangerekano ja ndiguru ne Kenya ende na ndi kumane makalika ja Shakaola rotero wa Kilifi bunge nene netege onekane thuri kithurire to garoku nethiro bukethiro bwetetheria nkiripotera Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kingi nangine kineke mshimunyo Nairobi mbeta Boniface Mongera. Nayo mbunge ya kaunti ya Meru nithiritwe igikurukia mubango jwa thirikari ya ngavana ni mama jwegi uria mirandi ikethirwa igitithwa na mbere mwakene jwa 2023-2024 jwa baraba aria kinya mutongereria wa baraba inge mbungene ya kaunti ya Meru Evans Mawira nethiritwe akiuga bakagwata mbaru ngavana Kawira kiri mirandi yawe ya witi na mbere na kwa nkurukini bethiritwe bagitezaniria rendekithia ria gwakira karibara batiguchumba nyomba na kinya bachoka bongera wezani bwa mburi na kinya ngitojo kiri mubango jwa ngavana jwa kweza na ng'ombe kiri ikundi bibi muthuri Murioki gatutaririe. County Assembly ya Meru mthenya na rwa nyombite okurukira rwa rwanemete kimwe kithuru rwa no development plan kana mbango jwa ngavana Meru kebagitumira nikende kurikithia mirandi yawe. Will as many of our similar opinions say aye? Aye. Will as many of our contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Adam mthenya na rwa rwari rurumbite okuruka. Ende atora ugire no tumibango no mwankethithwe. Na NDP no tunega ikabangania mantu ja budget badu to amikurukia na genda budget yikeja riu tukathithia gintu gitagwa itemized o gintu gikaerwa gikiaewa mbeca fulani na turi assembly ya Meru itwetikaniritie na kugwata mama mbaru no tubangugira turita kenda newe thirikari ya mama iumba kuonekana kweli ni underiva kiri community yetu ya Meru no twa members bari wetekaniria na kaudi Imwe ke plan yererete twe ni waziri wa finance na matwane yanga bana yekwo kumeunga mukono na nyaba tu members tukua ke mantera ngabana kwenda kuthithia Meru kana batu barako na Meru bena buo twamunga mukono no ntu bou ibo buranga bana atwera kuthithia women rep na batu mae wakura na kiroto kuna atu tuteki orwa twamunga mukono ikendomba kwendethecia amna bubu rwari rurumbite kuthira ukaruruku ala mubango jwa kugura nyomba rwito jugite itwo na kuwa ngavana no gatwa ndu bakumutetheria kire mbango juju inde mbango jwa ng'ombe jwa jwikurukwa IMC baba kiongere nya kugura mburi nguku na kinya sungura na itukugunda kuga iyoma kire DP era twakurukia narwa na rwari rwa kugura ng'ombe tongera rwari rwa kugura mburi tongera rwari rwa kugura nguku atongera kinya rwari rwa kugura sungura no tukinya sungura ni ndithie mwerera agire muno muno ndene ya teguru kethira ya nara kurari na mantu ya waka nyumba na mbecha ikiuma county government tukurita twera ngavana mantu ya wakira antu nyumba nete acho either donors kana nara nange akarita mbecha lakini twatuika imbecha che Meru cho tumeka perhaps wita kuthithia mantu waka nyumba tukulukia mantu ng'ombe na mburi na yo yange so mwananchi nete pirabiti arende budget yethithwa mwananchi etere kwa wa ng'ombe na bibingi bito ba ukulukia ke document ke ng'ombe ira arendete kugurira antu ba Meru twamongera nguku twamongera sungura twamongera mburi kenda Meru onde oare omba gutachwa nomba kwewa gintu kire gikamuguna nonto kwiri momba tumba kwetha bana ng'ombe batongera mburi na nguku mantona ya nyomba tukuga governor nacho donors kwa kuthira kwena thini nyeri kwe baba kuthiruka bakiuga ngavana na mtu onde akirwe nyomba ngavana no gatarantu baraga akira nyomba
na nonto na embecha no gachwa kuma ke donors na kuringana bona ndi bethithia bajeti no manga bagekira kigina kiria ogindu keba kiguru nakyo budget igete kare ireto ire itemized ne bangi bo bwega sana ikiona na gimbe chingani ikomba gwita kiri murandi juju imbe chingani ikomba gwita ki murandi jothithia barabara imbe chingani ikona ni ikomba gwita kuthithia hospitali na mantu jangi amuna bubu muthiyo na arua MC wa Kithimwe Ndaithiri urano nya mutongerio banini mbunge neji na kwangatini rwaruru akiana mantu amakandamia jitho ya kiarirwa na moroto juka juju ira undi presented antu bakithio batu twina thina nene kabisa no ndu ba makandamia mauri ara poor price ya makandamia mauri nyuma makandamia ara ora wana chiringi 250 lakini ruare barorwa kilo na chiringi 30 chiringi 40 antu ba mwanga thai bathinite na hivyo tuma tono ntububure an urgent matter to be addressed in the county assembly na turuga ti makadamia kina nditu bati kwariria bati murimi wondo ra wimiro turia na tatumbi kuthithia kenda ithirwa ayetetheka igindu kiria kuri na makandamia yakaja guitia na hiyo tukurwira jaitia prices kinya ikwashie bigaitia na ntu baba makandamia bendie makandamia bagatugurira ikwashie bakagura mpoka bakagura into bingi na value addition ikongereka na everybody akona mbeca na arimi bonde babati kwolelo bari iko na kugurirwa market nikenda ntu betu bakombota na ara tukurepresent ini MPs betu ke National Assembly tukuromba ati ibasukume rwaria ruru nikenda gukurukira temporary banera Moses Kuria ekire CSO trade ikomba kuthingatwa na ethio permanent na kethani cia makandamia crop act ni amendwe makandamia ya classified as one of the cash crops in Kenya kenda tumba kutha tuna minimum guarantee return ngiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Minista wa urimi na ndethi a thirikari nene Franklin Mithika Linturi ni aritite mukana kiria thiba mutujwa nkimare augite bari na ntuko mugwanja kurita ukuji bwa kuonania ni bagitite baruga cha kugura mpempe nthiguru chaome bagitiri ugoti bwa thirikari kenda bena mia maguri ja mutu kiri mwananchi wa kawaida amona bo Mithika ni ataririte gute mpempe kuma nthiguru chaome igetikirirwa gutonya nthigurune kuma mweri jwa 8 kwethirwa arimi nuntu arimi ni bambiritie guketha mpempe untu bura bugatethereria bo kwethirwa bakigurirwa mpempe chao na maguri ja mega na nyumene kumbithia kwina makwa uguri bwa mutu. Minista wa urimi ndene ya thirikari nene Mithika Linturi nonanitie kurega kunganirwa kwawe kiria thiba mutujwa nkima akiuga atekenetwe kinyani nini untu athiba batigutethereria gutigira mutujwa maguri ja nthi ijo kuoneka. August. We are now after 50% of the period is now gone. I've closely been monitoring the inflows of our food requirements if the country since that time, and I'm not impressed by the performance or by your performance in terms of trying to assist us provide the very essential commodities that we require. Nongerete thirikari itikara nthi na gwetera thiba kurita ngugi gutina wirigiro. And I cannot sit here as the policy director of this ministry or a representative of His Excellency the President, charged with the responsibility of advising and supporting him achieve his agenda. Just sit down and carelessly wait endlessly from you people to be able, or with the hope that you'll be able to meet your part of the bargain without a clear framework, without a clear understanding on the timelines that you are supposed to be able to meet your end of bargain. Akiuga nande agatwa ntaira inge cha gutigira Kenya ne bakuona irio bya kung'ana. It is important because we have time. I need an urgent meeting because I really need to get now organize and change the strategy because Kenyans must have food. And to once
change of strategy. And of course, being a person who believes in the law, who believes in fair administrative procedures, I decided that it is important for me to hear from your end what is really happening, what each one of you may have to say, because of the delayed inflows of the food commodities into our market. Heta mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Lilia daromba kura kanera ndalinga campaign, one of my promises kile amero ndaba menyitherie kibao kila ndaumara kyo ntigi kanthi endelea nakyo na inyoga tega nukuona kile wako na ndo tugatara masabu jonde saruruko tukurukirite na maofisa betu kenda mamiru amenya imbitu enyo negatumirwa le negatethia atia bwana sifiwe oritingo ke bwana omana Weru botigaira antu bonde ne bagokinyukie kinya gwe kinya bare amwe na bomono twinde ne tukumenya mwerekera na nara twetete na kire thirikari ya gavana ni mama ne tukumenya mwananchi tidandie turecho agarira boki wake ende turenda twinde tunywere kajugene kamwe rugendo ne ruru maendeleo mtukwe kiumie tariki 30 mwezi Jojoina Gavana wa Meru Honorable Bishop Kawira Mwangaza na njuriewe bakethro na rwariro emoko emwero mweri na go mumeru kuma ikarone binene bya gavana Mutindwa tukumenyithia jara tukugita ubanga na kinya tugwikira tungata Werune thaimona nusu shiogoro mwanka thainya na nusu shio tuko na roga kwetera emoko emwe atakira Weru TV na Weru FM 96.4 Gavana ni mama maendeleo kabati yetu sako irina nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonze bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bweguru bwa gukugwatanira twanya twangu gitura tureo kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kire ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thombi kwa aritongiri 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya gukurukira gukenera unture bwandurijo mwanya ciandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. Nuthiriti kigiro gekisia sina no gochwa skuru ukamaka kaire ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma certificate na craft courses kire mathomo ja journalism and media studies ICT catering and hotel management travels and tourism business studies engineering fashion and design garment making and interior designs health social and applied sciences beauty and hairdressing kana cosmetology short courses driving na inge inyingi turina aritani bena utiabungani irasibye kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera rire gara kuthomera mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya.
Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizer ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuzia ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untubura butumite ithro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima na unorubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amwe na mwega jangi ja maingi nono itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kokojwaku ni thondeki na njira irite yutate no menyeri boriera na iri na gitumi gikinene kiri matagareja kurwa na mpange mparaja ndigurune. Fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program kaunti ya Meru no uchionekeri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua, kaunti ya Thaa ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto Nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Ngokugwata ugeni oringi kiri nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto Nkuruki igamba ria gikuo kia Lewis Mutabari uria wari murungamiri wa mukawa jwa 5-in-1 ntere cha marimanti ni rithikiri kotini ya Chuka ntuku ya Narua. Umwe wa athuganirwa bathatu na rietwa Martin Murigi na iteterete mbere ya mugambithania Joyce Gandani akiwa kinya kwethirwa na ari marimanti otuku bwa gikuo kia Mututigi ariongete tauni uni onto bwangugi athuganirwa baubangi bairi bakae nukoje bwao tariki 17 cha mweri jwa mugwanja. Ni tabura tugutaririrwa ni mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima. Nyuma ya athuganirwa baba bathatu kuwatikana bari na bioria bia guchokia, Martin Mwirigi urano umwe wago na petwe kanya emunthi gakwithetera imugambithania Joyce Gandani ara aitiganiritie na Nteto ati na ari marimanti utugo bwa Jumatano ya tariki 21 mweri wa kenda mwaka wa 2016. Utugo bora ibu Lewis Mutabari ura ari murugamiri wa hoteli ya 5-in-1 auragirwe. Mwana ugu Martin ariuga aretetwa marimanti imanto makiwira. Ile tukua na program ya kutua touring the area of the eastern region so that we can know how to conserve the environment. Tulikuwa tunakutana Embu ndio head office, lakini sasa tumaliza kuwa na mkutano Embu ndio tulikuwa sasa tuende ile tour. Tumaliza mkutano Embu head office, sasa tulikuwa tuna visit forest stations. So sasa tukakuwa tunaendelea mpaka marimanti. Naitigiritie ati ibare ya mwena Mututigi mwanka Thaa 10 otugo kagita kara kuringana na rutere rwa Thitango iko Mutabari onekanire akwite. Indiwe akiugaga ati batiganire noe mathaa mamu ari muoyo na ataonete gugiuka gichanga cha no akiriko gikiumba gutema auragwa. Maremu atukupigana na yeye dakika moja. Malemu hata tukua ile kitu tukifanya tu peke yake ni ile ya kuzungumza zaidi alikuwa anamununulia pombe, lakini ingine yote hakuna vita. Mwana ugu na remetwe ikwerecha igitumikire kugiatimaga akunura nchobi ira aguririte Mututigi ora akarimethani yengi gataria noe bantu ikunurwa imwendia wa ba nchobi ira Mututigi aregire kunywa na guka Martin ametura. Nifungulia na chupa ya maji, lakini akasema nimetumia meno kufungua. Akasema sasa hana mimi nikajiuliza mbona nimnunulia mtu kitu na tena nimpatia kunywa na anapiga kelele. Ndio mimi nikachukua ile pombe yangu, ile nilikuwa nimefungua, ndio nilimwaga, alafu ile nyingine ilikuwa inabaki. Ndio niliambia waiter nibadilishie nipatie brand ile nilikuwa natumia. Kuringana na rutere rwa Thitango kuombeka ukaigwa imobango bari na uwa kuraga Mutabari bari na mwene baenu ya kwetu ba urakinyagwe imuthuganirwa igambaniriri ara kuringana na rutere rwa Thitango kuombeka ukaigwa nyuma ya kurega nchobi enu ire aburirwe mpurwa ira ya muragire. Nilikuwa ukiwanunulia wewe unaletewa na unafungulia watu wakupeleke. Sio lazima wala wako kwa maisha yangu sio tunapeleka naenda kuwafungulia tunapelekea. Ile tu nimewagizia. But hao walikuwa wamekaa peke yao. Walikuwa the next table, some my table is here, the table around here. Kwa nini ukwambia wewe utapeleke direct? Aliwapelekea pombe hapo direct. Mimi tu nilifunga. Ni kama ilikuja kwako mwanzo nipeleke. Haikuja kwangu, ilikuwa bado kwa maji yake. Mimi naona
labda kuna uwezekano vile tungepita. I'm just checking, I'm not saying it will be true. Labda vile anakwambia mlikuwa na incentive, so kwanza mapema mlikuwa mmetarget tu marehemu. Ende athuganirwe babu bangi bairi bakathi mbere kwithetera tariki 17 mweri wa mugwanja mwanka uju. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Murungamiri wa Ritinguge obisine bwa ngabana thirikari ya ngabana ni Mama Nchamba Mbithini areganite na yendekithia ria kathuri ria kuthithia kanjo ya Minister bawe bamungwana nikenda kuthoja thirikari ya county. Nchamba Mbithini amenerete kathuri bonene akiuga niwe wethiritwe aregitinki kinene kiria kirigirite miru kuona ugwati mbaru kuma thirikari nenene. Ngarukano na mugwati mbaru wa kathuri munene na rietwa Franklin Mweti ni achumiritie kumutetera. Mweti norete untu bobo botige gwikirwa siasa akiuga kinyanga bana kawira mwangaza magita kwa magita na ethiritwe agitaririria atwe atina thina na thirikari yawe gwikirwa ratirine. Muthurumuriuki niwe na ripoti iji. Tongeria wandiko obishine bwa ngavana nwe Nchamba Mbithi nethirito rwo guchumiria na korotera kiara Senator Miru nikire kugagiteka kanandi Nteto iria kwalite na uma nontu mwankira na kaunti Miru eti kwamukira kigina kia bilioni 15 ire ugaira. Oversight is square mandate yewe ugwa bure akebo kwejireria akwari orongo me agwatwiko nenkanirite kuma geseneti onenkanirite bilioni kenda orenda kuga wijete kuonde bilioni 15 inoga ita bilioni winge ithandatu kana ugetokea iragia ntu ubere turanenkeri bilioni 15 je no bilioni ita 15 irio bilioni irio ikenda so ni kira nkuria atiri ba shandwe wake bathithiria na barabonde akanenkera mathabu abanenkere mathabu je na ukweri mathabu ja bilioni kenda indite mathabu ja bilioni 15 no ntugutiro ndaigwa kinya kiroto twende igwa kirota akiugaga Meru County nionete bilioni 15. Na kemako kia Nchamba Mbithi nandi nurambeje kaunti Meru kuthwa chigitwa kagite kararwaria rwa mantu jike kigina rureta kimbunge ya seneti. Indi tugana turendira twitite na turendi itebui no ntumbeca cia Meru County chikorindizwa nandi maita jathatu ari mutongeria ibwega no tuba senators baba ayo gitare ara tene ibo batumire mbeca ciongera tuendelea no tuendelete na senator wetu itukuona mbeca cia Meru County gaikendelea ku reduce ndakura ya mberema our conditional grants ira reduce na senator Kathuri Murungi na kurukirie bill ya kuga ire itawa equita conditional grants bill na kurukirie ku reduce kuma kiri million 956 to 421. Number 2 no ora kurukirie bill ya kuga ikwita bushia ya mwaka jo 2023-2024 ikongerwa ikinya 407 tora kura propose kiri bill area ya division na nande kira sinda kathuri boba na thina na kaunti Meru kuthwa bakithujwa kira bakwenda ki ni mbeje kaunti Meru kithwa chenyiwa of revenue so rampomba komwera before eja kuibanga manto jo oversight before abanga kuthithia shandu cabinet yewe the first thing ire bati kuthithia ni ku make sure kuri mbeca cieja Meru County ira ketho ejite kuonditi utumba gutiko utigora nenkanira utike uratetera kija ki Meru County iri ni uganu ejite kuonditi ukeja kuonditi ruo ketho utike urareta so the first thing ikweja ambe make sure aguteta mbeca cieja Meru County na mbeca cieja ki Meru County eja kariona ore kwethuru igetumirika so whichever comes first is kureta mbeca ki Meru County then ondeti kana kuthithia shandu cabinet ikeja bandai. Amabu mwandiko obisi ya kathuri na rararia ntiko ekiumia ria barikia thone na chumiritie na kuwa bageta na mbere no tunyanga bana Meru koira mwangaza na ugita ketho agikaria mbeca kusireta Kathuri Murungi akethwa kinyirio ntububu. Oni burambi betu na mato yakwa imbi betu ngavana kawira mwangaza akiwa ate kwenda kinya thiringi mwe mu Meru yura na nduge agutha ngavana wengwa na akwa ate kwenda thiringi kinya emwe Meru yura ababo bibo kuibirwa kitheya ari keseneta uwa na kwenda kuthithia oversight ye na ndabu oversight mbea nimbi na kinyoro kuretro mbeca iyi na kwenda kuwatu okaria mbeca ite kaure orera antu ng'ombe iwo kwenda obaurira okera antu nyumba iwo kwenda obokera boboya pio baurira ng'ombe upio ngwe seneta noye athithi oversight one kitha ng'ombe unde ciorerwe in the right way uteonge
kakinya kiraito ataura ichui kakinya munya ataura ichui kakinya munya ataura tendrewa nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Honde mbura nene itete na mbere gukujirwa ntere nyingi nthigurune ya Kenya biashara batauni ya Chogoria bari neromba kiringa bana wao niwe Onesmus Muthomi Njuki abiashara baba bariuga ni bakurukagiraga kagitaga komwe gitare mbura ni untu batiumbaga kwenderia mburene na nande ni bakuromba gwakirwa ntwaega aria bo kinya intobiao bitithirwa bigikondora gwa ni mbura bariuga rimwe ni banaga njara inderi ni untu kutemuguri ukenda kuiza mburene. Mati Mugambi na andikithite mateta jao na atutumira ripoti iji. Koti kongenda itauni ya Chogoria kere gicigo mbunge kia marabanto arae batandikaga mboga na nkinya matunda kenda kwenderia akari tauni ya Chogoria. Kiriro kiao bagitumanaga kere ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ta withire bwao bwa mianke 5. Kuma kurere kuma thaa 5 tuteba rugoru nende mpureta na tenia nende twatandikana tutebe ndu nombi. One manyoni gora tugurire methokone utekio twebendu tukarite indarira ya muno na Muthomi Njuki twamuthura raundi ya mbere raundi ya jere wagitwiraga tucwira andu akwenderia na tana kara tucwira andu akwenderia kindu kira tuigwa fununu nanga tukero tuiro kaironi lakini kaironi ni turegete guthi buru na ara kinyumbani kira tondu indo ira twendagia ni manyeni ma kwenderia andu ba customer cikinuka kiogoro Ringana na endia na nkinya ringi biashara baba baugite ntugo cionthe kwao ciethagirwo ire kaba ende ntugo kwaura kwao gukathuka into biao bikagiantaga na nkinya bantu agu kuthuka twina thina mbinge muno tutaomba gutandika nontu no kwana na tule irojene na tugitandikwa winya kanso nejete tutakirwa kinya gwakirwa batwe ona ntija twethara nibiere ko ntija twe county riko Kotero onogeta guko Tharaka Nithi county goteta onienge omba kwethira karia Chogoria enda iriande na ntakani utheri na tauninge imbakire cionde ire tukuria Muthomi Njuki aturaithirie na mero maire no tunatwirire kogwa gekulu babe na dina sana ni bakulia dina ya kwenderia mbulania ni tukulomba babu wetu Muthomi Njuki ushughulikire agekulu baba no tukwina dina nene muno geja kulaithiria ni ntakeria ni mugujo kubauno kilau na bena dina itu babu akwa ningo kulomba kwa heshima kama mkubwa tamunenu wetu twigwile kiao kido kweno turondekele baba kuma kwa obongwa kurirwa wa into biao bariuga hapo ibagwataga chare nene kumania na into biao kwenyangika. Serikali tuone huruma etuchengee. Unaona mahali tunachengea na waangalie mahali wanaweza kutuchengea vizuri, sio watuambie watupeleke Kaironi. Sasa watukipeleka Kaironi na tuko na machunga hapa na mboga, watu wa kwenda hospitali ndio wanatununulia, tunapeleka huko, wanapeleka huko hospitali. Sasa wakitutoa hapa tutafanya nini? Kama mimi soso niko na visoso napeleka shule, nitaweza kutoka nini? Nitaweza kuenda huko Kaironi ndio nikuje kuhusia hao watu? Si hapa ndio waangalie mahali wanaweza kutuweka watuchengee. Tunaomba serikali etusaidie tafadhali, aone vile tuko vile mahali tunahusia. Tukuromba ngavana wetu atwire riu no metho na mbiririe na twina na ugira atwakira thoko atoniara tugeta katuririe no mwaburi tukunika ire into ino baba teneo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Mateni Mugambi. Borithi ntere cia Kangeta baringi njekini atongeria bamatura nebekirite mpene arugi banchobi 15 na kubarugurira nditango cia urugi bwanchobi ndegeni watho mwankira na nderita nkurukia ngirigire cia nchobi ni chikinyithitwe njarene cia thirikari. OCS Francis Muthea kiuga batenogoka mwanka batigire nchobi ndege ikuthira buruntere ukagitene ukauna mwekuru umwe na rietwa Agnes Kendi urio kwirikana arari murugi njorwa wa nchobi uranande wethiritwa kigitirwa kibungo kia mwaka jumwe kana baini ya 50 ugite we atetonyithwa ngugine jikaire. Nicholas Chabare na ripoti iji. Waginya ntondaru anjobi tako biendona kireyoni lakini nande wetandatura ngiribe bute na ngiribe ututa kwene ndai na cio lakini na ninte chogera burengeni nonto inkona ote kinya nonto ndaru atakubwera ntetha cia ninkora kana ndu wetandatura ngiribe bute ndona nambetete kubungo mwaka
no tebinde na binya nkabunga no kamborera kuwa na bakara thina bateceka nyumba tukapambana na nchobi no ntituko na nchobi ningi dikiti kuingia sana na mno ntonyeta mamuri ano kuma ntore kwa na in fact ntorobaga ni manto ya nchobi. Tumeweza kukamata pombe ya zaidi lita 2,000 na tumeweza kupeleka watu 15 kotini kwa sababu ya hiyo pombe. Agnes Kendi kuma ntora gichanine tere echekangeta no mo baraba gwiritwo imutego ujo na agwatikana aina nchobi na ukinyithio kotini aringwa abaine ciringi 50,000 mbeca iratachiona kana bungwe mwanka umwe urathiete na mbere gutungatira ende nyuma ya kuremwo guchiona akiuga we aya kurekerwa atichokera kuruga nchobi indege igwatho kaithi nde baba kuruga na wonde bera itu ni baromba inya murungu aboni ngwenge ete ngwe kurita kinya muntu karomba murungu ngwera omba kurita takwe ndoromba murungu nyabye kuria wata ete ngwe kurita kugira nchobi ye misine kupangalana anibota chukuru na ito koromba muno nto mama twete na kwelenkana ntora kwa ni chifu imwe kuru yawe kirio kura mbiro kiao tirikari tena kiao weni nyingi raine kurete itamabutine demia takwa mwekuru uranguo takibaroene biashara ni nyingi ndia makara ende kinya chukuma na kienda kalio turo buboya. Crackdown inaendelea, hatutarudi chini, tukangangana vyote kwa vyovyote vile tuweze kuona kwamba pombe haramu katika hii area Ikembe Central imeisha, na ni warning tunapeana. Usisingizie ya kwamba ati huna kazi nyingine ya kufanya. Usisingizie unaleta watoto kwa station kusema ati mama yetu ameshikwa tumewachwa peke yetu. Tafadhali tafuteni kazi nyingine ya kufanya, kwa sababu kuna wamama wengi sana wanapita hapo wakienda kwa mashamba kufanya vibarua na wanapata pesa ya kulea watoto yao. Ndiromba utiromba kugwatwa tatu goiru kubabunga muno lakini atikana nchobi no tunyora tiromba kugwatwa na arua akagwatwa ruju chibona bona atongeria abokaria bakiuga batitiganiria ando aino kangeta town nchobi ne rikitu kuma mwanka street ine kuma ruju kuma thai wajipange. Kama utajipanga tunako tustio geta ukabungo tu tukoromba koti chieto bawe serious issue ise nchobi jatu bawata babaringa bainimbea kana baita ndene kenda barabange ba kielelezo kekea bamba kana na chobira ndege ni watho kuma kangeta Game Central Betan Class Chabare. Ntuko ya narua atongeria bai wanda bia majani kuma kaunti ya Nyamira ni bariongirite factory ya majani ya Kionyo kireta garia ya kwenda kugwata Moritani kuma kiri factory ya Kionyo kenda gukiria urimi bwa majani jao kinyabo. Kionyo ni imwe ya factory iria ikuthia majani ja maingi kirikana komba kuthithia majani nkurukia ya kiro milioni 30 mwaka omba ni bobo boririkana gukinyanirwa kumania na machine ya kumia majani iria yaretirwe mwakene jo 2019. Erekeria ba majani kuma factory thanthatu cia Nyamira kaunti muthejo na Arua ni bariungite factory ya Kionyo kona witi na mbere bwao. Factory iji ithiritwe rimwe ya factory nene ja kiri mongo jo Kenya ni kwirikana ni ithiaga majani kilo milioni 33 mwaka. Tumepokea wageni kutoka factory 6 za Nyamira ambao wamekuja kuona vile tunafanya biashara ya chai. Kile tunasema ni kwamba kama Kionyo sisi tuko kwa biashara ya chai na hapo hatubanduki na biashara ya chai tutafanya. In terms of production, Kionyo, we are the third largest producing. We process 27 million, but our capacity is 33 million, where we divert the 6 million to other factories like Kidongo and Maimenti. Factory iji ya Kionyo ithiritwe ikithia majani ja mingi kuma na machine ya bethiro bakigura mwankene jwa 2019 ya kumia mabura roje mbere ya jathiwa. Iji ni reduce the cost ya production design ya labor ukethira turatumira shilingi 24 mbere kiririba na imonga tena ma shilingi 15 kwa toka tutena machine iji majani ya karakibande ni ntukuyire ithatu. Lakini untupa this machine majani ya kumba kufuru very fast je toro ake machine kaje kwa kadhi ya withering tukakata on time quality ya majani. Ya majani ya kare kibande ne 2-3 days ne affect the quality tunajamba fermentation nare. Lakini je teta moja na ande kore na peak period tuna production irego sana. Latest majani thithatu
so tuko majani ya kuletwa factory na tuko mashini yeu ikajukia kawitha automatically kuma kilima ngira nyagitari udogo tongeretie erekeria Banyamira na ugite nande bachoka kiri factory ciao bagatigira ne bakujukia urimi bumojani no rito bunene. Nasi ndio tujue maneno ya kusalisha chai mingi, kusalisha chai mzuri na vile kusaga majani yenye yana ladha tamu ili ikifika kwa soko inaweza kupata soko kununuliwa na pesa ya nafuu. Na ndio maana tumefika hapa leo ndio tuweze kusoma na wenzetu, tukirudi pale kwetu wale wakulima wetu nao tuwaambie. Tumeambiwa hapa mkulima amechukulia kilimo chai kama biashara. Kajaga factory ya Kionyo tukiona bamwe barimi nibethirite baikatho mwerekeria bamajani kuma Kionyo ula ni gwaragwara nkosi bakiuga nethirite agitethia murimi wa majani Antune anene. Uni kamere gwaragwara nkosi bwaga mono nontu bwangugire ngia umbete kwinga nayo na kumba gutuswira asunku kuma nthiguru cia kaja nikena bomba kujogura majani jetu na containers nibo tugurira bei nthonge mono nontu bei ira bakire igurite mweri muthiru asunku boiba kuongera mbeca ingi iguru nikenda bei yetu mba gwitia ngacoka ngamucokera nkatho mono nontu bwa kandi NHF nontu bwa arimi betu ba majani ba Kionyo tutikwenda kuigwa antu banene bagitwara Aramis inathithitie kandi NHF eja factory nikenda yumba gutethia murimi jara jonthe atwirie kuma tu muthura itonete mauntu jama ingi mono ja chenchetie mono na netutithitie bwega ndene ya Kionyo Tea Factory nonto bonya kuona arete antu ba kuma Nyamira beja ku benchmark ku Kionyo thaijira ere a factory ya ku benchmark ku factory ingi kuma Kionyo wandine ya Bogeta West gicigo mbunge kia South Imwe nke report Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Nkatho cha mwanya yogwa ogwatakanya gaku na kwithira ogwatanirite na bautwe kiri Nteto chetu cha ruthemwe tuchemane thitha tunanusu kiriji na ingi nyingi ta nambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta MAUREEN KINYA munene to mathitho ni MAUREEN KOME.